ansa na Goaso Manhene ebe kasa no na saa nkomo we asase dadada a edam framemu se eye Goaso Manhene etwanani enso ahwedan. This conversation started about 4 weeks ago. Now, ensem no etimi call viral to the extent say e pushi eye Goaso Manhene e man the statement bi ebeto abonti about 3 weeks ago. Now, before I be room na make house say na e dey kan about do not forget say all the trending issues are course wo Ghana ahensem details na ha ana de bia wonsa enso be kan no abo homodin na wo don sa abo eye subscription button na so wi a wo don sa abo adom na so no achisu all no e be yineti na no nam so de view ni tu ma phone no enso ebetumi akacho. Now eti Goaso Manhene de ensem ne betu dwa no na ne kasa tie mu nyina ne se watete sa amanfo se wotwa nani ahwedan me mu rem ne enkotie Goaso Manhene ensem said odi betu dwa about 3 weeks ago. Any details I mean say kan enso free menhia ene bietie Goaso Manhene marafi so be share this video ama onua bi enso enza akabi kan mema made share no ache what say president Goaso traditional council na Kwasi Bosompras kase mo biti me voice no mo me mo video ensemo nana mwe mu ese made share say so bi ankofa we hu nkonya bibi nyame shira no ye to wo ena me na wo mpaso minim yentia saa no ma no ekoso esre omo yesade se unai me kasa me no me bia enso esre se de omo yesa no ma se owu eda omo so omo testi bi ni re abujafo before I bet was no ma bi chipi bi sha na ka se bi areho osi owu eda omo a wo mo bo na wuto no omo nkoso owu enhwe eti na ji atomu. That is 3 weeks ago video ni play because in some say 4 weeks ago, a week later nana be addressing issue say out there na amanfo bo na wuto ka bi no na ise wu bi na se owu eda wo mo nko na wo nkoso enhwe say nana ji tumu so owu nye de e ka ono ho a enka obeyi ni da ne da na me tie na nansa ko baby I do not forget to share this video na onua bi enso ensa aka bi medical card show ahensemu update de bia ha ana wonsa be kan bi tie na na mama de share na to say so adwene ena da makoma so wo mi shisha da manim se Goaso be fa ne ntoma pa fra se Goaso ye standard between ni sunyane kumase ne regens ID kan no ayepe no na me fa ho ake senka menya na nka Goaso kuro na nka apat kuro ntum nana anke anka ne egu mfimfiri na kuro no koso no ne madwen mesre se na no pa nya dia me kasa bi because na me pese ma de hie no hu se me ho ye koso no nya no kore se makasa no akakra nso still Goaso ba ndina mpese me ye life no hu se mo de tiapo ami ankasa na me de me hu asi kakra na nso kra Wednesday ya no me na me drabo Goaso Wednesday na mo DVL ye me ka di pepes nti minim na me yade yesu kra me yare be 2 weeks 1 month kra atwam na me hu do kakra nipa o ha kasi kra ejebuja utie du ha o se nana eji atumu se ne ho dwodwo no kakra na saa ne yare ye ni mu no ana news ne sha se security se Goaso Manhene eye nana Kwasi Bosompras etwanani ahwedan na me yento aso de etie nana ensem ne modu na ebabi nso eye very interesting pa bi etie service nipa kra wo ho anka 6 months bi e o so ko service body enso ohianti ya na afa ne saa mesre ma de hie ne so obi anka na komanto no we anya ntokwa so wa wuna mu ya anya ntokwa mesre se Goaso man de hie time ne ahafo man ye bo ho pai so na be hirae ma ahafo so be di pa nti ma de hie wo mo time ne a wo mo de hie bi no se me yam so bi hene pia de bia so bi be ba Goaso pia mpuntu be ba Goaso pia da bia se ade a mo kire no kire se me nwuma me ye no se enipa do pia ona se de nipa yam hihom na se de nipa kan
show chere me na mo ma me mu ansa. Now, abusuafo muntie ho, I have very interested. Na say, nkomo ne ba ya amanfo ka se wafiri mu no. Na amanfo frefre kire odo bebre. Na kire mu se di amanfo frɛ ye no. Hwe na ma na emu ansa. Mun kire sa wodo. Meaning there are a lot of people who they never called Dana on phone to check up on him. But in komo ba say we wu no de amanfo frɛ bebre kire wodo. Ti na kire mu se. Hwe na obi antwen ama na mfiri mu ansa. Wa wo do bia no kire Goaso Manhene ansa na daachi bi otwa nani ahweda san komo we just 3 weeks old bi ento aso di etie na akakra bi na esi We antin kama ye mu ase wu me da hu. Pia So odo no yan so yanyere ho anya adwuma no. Pia so sei ananana edi nkomo ebetu dwa say mun show odo ansa na wotwa nani so ahweda. Now currently there is also another information if we mention because any viable information be pay free opim sure radio bia then it means enkomo no emodu possibility say no kra no very high na said enkomo no nkiremu etie asuni ma benya abote na menkenkan the release intina de bia meka je wo say information de ha na de bia wonsa be kan it no abomodin so obetawa so na say base kenkan mu a wanya abote meyemu rem. Now, I say the paramount chief of Goaso traditional way and semi copy mu mention. Now, just see the paramount chief of Goaso traditional area, Kwasi Bosompras, has passed away. Goaso Manhene DƐAD. Now, me and you say this was publicly made known by Otumfuo Chiame and Kibu Siako on Monday. So, a year grade ye, and a you Otumfuo Chiame friend a year Chiame and Kibu Siako at the Sanko Mui, se Goaso Manhene Efrimu. Etuda ewo mentia tie. It was on the 16th of December when the Asantman Council convened to adjudicate some cases. 18 shiaye ewo Asantman Council no ase se omubedi ensembi. Now ensembe adana wo mobabedi bi ento asme say ahanom when it comes to traditional details ana on sabe kano obu ho no ya na odwen no ho a wonte na se what ya se omi se obi timi twiro comment bi mi hu kra na enwawa Osiana Ken credibility dia ntino say mudi ha na sa mo amutro science hu comment no me na mepe ana de bia menta anya video ana dwumadi aye di sum asanteman say ye sikentia na nka akọ me TikTok channel ni mu a I have about 162,000 followers ewo TikTok sinke ye sika ntinye ye adwuma we ya na nka video ye produce wa bia ye besa de akọ to TikTok amanfo hunu na etam ye video TikTok edidi ho. What ya say? Beni nyina ye hu aso ye nuanu nsu ni di wo ho enso kakra me amede me ho no. None of my videos here that you see on YouTube and that TikTok ewo mimi profile mo. Obi biara bon so tam me video biara me ye wa ha. Enye de me ametra say out of studio work me kasa. We obi no obetimi aka so hu ba kokra. Ewo me TikTok channel mu da. Me ye bi da because enye sikentia amanfo mfa na wo mu di wo ho. Aha na me pese me no kasa wo TV so. Ye papa nom ne ye maame no mu a wo mo akwantu mu mo hwe wo mu TV so ebenya details enti na mete ha enti mu a mo twere sa nsem hunu comment no ne ade mu nyai na se me tell me the video ba consistently a be me views ebe pie akodo enti ube he video bi na views na ba form a yizu ma wadi nje me a YouTube policy sa na tie se wa ma videos na ma bebre bedu me be post video no o notifications no amanfo ma subscribe o mu nya na o ma ba be hu se wa post to subsequent videos. Nti se wo se me video bi aba na se views ni nkwa ani mu bebra it means ebia wo da ya check ebia me post video that week 3 days na video bi am by na that nti munya enemies of progress what ya say obi biara wo pan se mu details ha ana o hwe no eno na won tia se nti wani bre nti wo subscribe no kra na ye wo ya but enya subscription here me na me som wo nya na wo som me na me som ana magada information am de bra wo ana wo de wo ho ana wo so subscribe ya me nya wo de me ntikere wo a wo na wo pan sem na ti na emo di akoma pa no odo se wo hwe this channel a kale obi anje kire se subscribe wo do odo na be subscribe bi ento aso na yenyai sa nkofo no a wo mo de ahoya twiro nsem hunu comment ni ade no say among the cases where the town also stood affairs enti sema nananom kwotena ase so mo koka no na town also nsem eka ho bi enu se town also nsem nso na Nana Kwasi Bosompras ka ho bi empanifo anananom yi won otumfo yi won as a committee so mo ngo hwe tano so nsem mu ne yemfa mbra mencha meka na Nana Kwasi Bosompras Goaso Manhene no ka sampanifo no bi
It is almost as one be kind of son commodia, and your name and Kwasi Bosompras away because when you ma intimindi a young common me say, which had the Goaso Manhene as a member of the committee probing the dispute only the cover by it. It's an anonymous so more by Canton or son common. Now Goaso Manhene intimum be done no, is it the Goaso Manhene in a Santa Simiani? I ain't in Como ya ba, or 240 matches as I want by the mood. A day near Kosovo, a day aloniha. That is a drada we are. TDC. His passing created a void, prompting an urgent need for a replacement. Na enchiremu a etwaswa e masa anoma we mu nyina dansidie eda pefe eni. Ose I mean you me na one more kinkan the screen nya e order it is. Also some time ago, Otumfuo sanctioned a committee to look into the tunnels dispute. It had the Goaso Manhene as a member that has passed on, created a void. Eti eye committee Otumfuo years omo hweta no so ensimu no. Afei tokura ba bedem omo ka asem no a enyeye that is juadai edi enti a sa Goaso Manhene efrim. Enti ho ana omo gonya sa information. Na oto aso say we have already officially informed Otumfuo about this. Enti omo bo Otumfuo enso amane. We will need a replacement to be able to carry on with the task. Enti na nam say omo be here urgently. Sa mre no omo te say Goaso Manhene twam no. So omo here a replacement obia obesi Goaso Manhene anemu e committee nim because asantinko nyasem de se tokuro bem e wone kamu a na se de nsem eba se se urgently se de bia asumdie be kwata na so ntine wo so mo replace Goaso Manhene wanya ne baby and so echo after informing Otumfuo. I say the king that is Otumfuo on that note selected Nana Opon Frenya, that is Adankreja as replacement into Otumfuo the king is selected Nana Opon Frenya Adankreja say on replace Goaso Manhene na tano son komono yenhwehwem ema asubie enso embra. Now information it was say he died on December 2nd into 16 days ago and a Goaso Manhene. And so if you calculation now from the very day of the video ne ba bonten any say ye din kiremu ba say 2nd of December no wu ye no na me tell say 3 weeks ago na video we ba ye na say e kiremu say odi video we ba ye no say what yase na manfo e bo no eye ewuto no anche ana Goaso Manhene enso efrem o say na Kwasi Bosompras was 58 years old abro frem no mo bo ensem ni mu tofa say he ascended the stool in the Ahafo region in 2008 after the abdication of stool by Nana AJ Ampofo over a chieftaincy dispute. Into Omuchiremu say 2008 and obedi adie enso ewo Goaso. Na enyesa akonya na obedi ye no na wote so ni firi mu ansa na obedi. Na emom na na wote akonya no so no ana ka say ontimi ndi Goaso akonya biem. Goaso Manhene akonya no ontimi endi biem. Tinana na agya akonya ne to ho ana ye Goaso Manhene enso ebeto aso. Wei ani nchichimu a efri menhia enso eba yemi waka ne se twediampon emfa wokra nsie yi eye Nana Kwasi Bosompras na eye yengidie ene yempaibo se nananom ede wodo enso ebehia wo wakwantuo ya eda wanimu ensem na awreho enso edien na metumi aka yemi ka ne se otwediampon emfa Nana kra nsie yi munua kini yemi nimbedi in case of any update be say see you on our next video kram K1ng boy Manhene DƐAD Jacob so now see commentary or social media no style of blogging fantastic so you see commentary news in the bar so you see commentary for home so good keep on going and the star also the ebema other tribe afulu unyi sorted India temni that's how be kind it's so painful I know shit I don't know say commentary like or you as a presenter sports presenter that they are and maybe I also strength free debate. It's all good. Oh yeah, the K1ng modern K1ng will try pa